Chief Executive Member ke KHEDC uba penyat sing CM hadin ke jingwan ban pinkulmar ki nongkershan pra ha jinglait ban yalap election Lok Sabha na benta ka kirtong NPP ula batha na jingyalang ya ki pulit ban kem mardor ya ki brio bawan pinkulmar kani ka jingwan pinkulmar ki nongkershan ka dei ha jingyalang ka NPP ha umsning habakran ha jingyalang uba penyat ula ong kidon ki kinhuan ba pha da ka party VVP ban pinkulmar ke NPP ka burom ya barok ki party te beli phim ya burom lang Slopa kini bau temu ban pen kulmar ya kini ke meeting melelei kinle badan kam subha police officer take action balai ngong kumta kidan ki kenhon belak pak dak kini parti ban pen kulmar ke meeting om tang belajar menta Henry laja kini kisngi beladap ru kiladon ki kenhon bawan ban pen kulmar meneru ladon Bat ngangong ke parti NPP ke burom ye kiwewe political party por people long jengalang. Henry balai pim burom lang yengi. Balai pipen i. Ya ke jenglong po ke jong pi kum ke parti VPP ban penkulmar kum ne. Ngangong kini kini tang kibriu belarung ke virus hajabi yang jongki. Bat uniu virus sakan mau pi pai ba udai virus na West Bengal. Oh, police officer take action. Police officer take action. Election officer Syai Kijak Mnaiban Syak kumi ni Gibril kumi kini Gibril kibat tumuban pariai kejai penriau kunjungi lada kem nang ban ekran po darbar belikan wan pentut hang ni kamamla penlongkan ni lada pi pimsu yahab ban jet yangi wan nam jet nyimpen bori pi Henry ngi kwa tangi itu Gibril ba soto ya kayap ka em jong pai ba